isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Ukwifuza kw'ikiremwa muntu muri iyi si ntibijya birangira, kuva kuri rubanda rwa giseseka kugera ku bakomeye n'abafite ubutunzi nayegayezwa muri iyi si. Umenya ngo birangira iyo umuntu yapfuye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 isi yatunguwe n'amakuru yavugaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero muri Venezuela, maze perezida w'icyo gihugu Nicolas Maduro agafatwa akajyanwa muri Amerika. Ayo makuru yatugezeho kandi twarayabonye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika izafasha gucunga igihugu cya Venezuela kugeza igihe hazabonekera ubutegetsi bushya. Nyuma yaho Trump yongeye gutangaza amagambo yavugishije abantu bose, avuga ko ashaka ko iki gihugu cya Venezuela kiba leta ya 51 igize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusanzwe zari 50, ariko ngarashaka ko iki gihugu cya Venezuela kigomba kwiyomeka cyangwa se kikaza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nacyo kikaba leta ya 51. Aya magambo yasateye impaka zikomeye ku isi yose. Hari abavuze ko ari uburyo bushya bwa Amerika bwo kwagura ububasha bwayo, abandi bakavuga ko ari igitekerezo kidashoboka ndetse gishobora guteza ikibazo gikomeye. Ese ibi birashoboka koko? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora koko guhindura Venezuela leta yayo nshya? Ese abaturage bo ba Venezuela ibi bashobora kubyemera? Ese ibihugu bikomeye byabivuze ku iki? Guhaye ikaze, nitwa Tuyisenge Chrétien. Iyi ni isi ya none. Munyemerere turebere hamwe icyifuzo Trump afite cy'uko iki gihugu cya Venezuela kigomba kuba igihugu kiyongera muri leta 50 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikaba 51 kugira ngo koko iki gihugu akigarure mu buryo nasubirwaho. Tuguhaye ikaze. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2026 muri uno mwaka turimo, makuru yatangiye kuvuga ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero bikomeye mu gihugu cya Venezuela. Trump yatangaje ko Nicolas Maduro, perezida w'iki gihugu, hamwe n'umugore we bafashwe bakajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York kugira ngo baburanishwe ku byaha bakomezaga gushinjwa, birimo icyitwa narcoterrorism n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayobora Venezuela kugeza habonetse uburyo bwiza bwo kuyisubiza abaturage kugira ngo nabo ubwabo bigenge mu gihugu cyabo. Aya magambo yahise atuma abantu benshi bibaza niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika itashakaga gufata igihugu burundu. Nyuma y'iyo operasiyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze, abayobozi bamwe muri Amerika batangaje ko igihugu cya Venezuela gifite umutungo ukomeye cyane wa peteroli, zahabu n'andi mabuye y'agaciro Amerika ikeneye cyane ku rwego rwo hejuru. Abasesenguzi bahise bavuga bati, ese koko intego nyayo yari demokarasi cyangwa hari umutungo wo muri Venezuela Leta Zunze Ubumwe zashakaga nuko zabicishije mu gufata perezida wabo Nicolas Maduro? Venezuela ni kimwe mu bihugu bifite peteroli nyinshi cyane ku isi. Hari abahanga bavuga ko igifite reserve cyangwa se ububiko bwa peteroli iruta iyo muri Saudi Arabia, igihugu nacyo kizwiho kugira peteroli iri ku rwego rwo hejuru, ndetse kizwiho no kugaburira ibihugu bitandukanye peteroli kuko cyamaze kuyikungahazaho mu buryo bwo hejuru. Ibyo bivuze iki? Ibyo bivuze ko igihugu cyigenga nka Venezuela gishobora kugira ijambo rikomeye ku bukungu bw'isi. Mu myaka myinshi ishize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Venezuela byari bifitanye umubano mubi cyane kubera politiki ya Maduro, perezida wabo. Umubano wa Venezuela n'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa, bimwe mu byemezo bitajyaga binezeza ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba Venezuela ikundana n'ibi bihugu bibiri. Ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Venezuela ikaba ikindi kintu cyiza gishengura cyane iki gihugu cya Venezuela. Ikibazo cya peteroli Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga n'undi mutungo kamere igiye itandukanye ubarizwa muri iki gihugu, irimo amabuye y'agaciro n'ibindi. Perezida Trump amaze gusubira ku butegetsi yavuze ko Venezuela yabaye ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abanenga Trump bavuga ko ashobora kuba ashaka kugenzura peteroli ya Venezuela, gukumira Ubushinwa n'Uburusiya ndetse na Amerika Latine cyangwa se Amerika y'Amajyepfo kuri iki gihugu cya Venezuela, uko ibihugu byombi byose ariho byajyaga guhahira peteroli, bigatuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ishobora kuba yarafushye. Ikindi kikaba cyo wita kwagura influence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri South America cyangwa se muri Amerika y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa Gicurasi muri uno mwaka, kuri uyu munsi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ari seriye cyane kuba yagira icyo akora mu buryo Venezuela yaba intara ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo y'icyongereza yavuze ati, I'm seriously considering, cyangwa se ni mu buryo bwiza bwo kuba nabikurikiza iki gihugu cya Venezuela kikaza kikaba leta ya 51 kikiyomeka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe ari 50. Aya magambo yasa atuma abanyamerika bamwe bishima,
abandi bayafata nk'urwenya. Abanyavenezuela bararakara mu rwego rukomeye cyane. Abayobozi ba Venezuela bahise bavuga ko igihugu cyabo kitazigera kiba igice cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'agateganyo Delcy Rodriguez yavuze ko ubwigenge bw'igihugu cya Venezuela butajya bugurishwa. Hagati aho ngaho hari abagereranije ibi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze gufata Hawaii na Texas yigeze kuba igihugu cyigenga mbere yo kuba imwe muri leta 50 ngubu zibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Puerto Rico kugeza ubu ngubu igenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba binasesengurwa ko iki gihugu cya Venezuela gishobora nacyo kugenzurwa mu buryo bw'iki gihugu cya Puerto Rico nacyo kigenzurwamo. Ariko ikibazo cya Venezuela kiracyakomeye cyane kurusha ibyo byose. Ariko nanone ikibazo abantu benshi bakomeza kwibaza ngo ese mu mategeko ubundi ibi birashoboka? Iki ni cyo kibazo gikomeye cyane. Kugira ngo igihugu kibe state cyangwa se kibe leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigomba kubanza kwemerwa mu buryo butatu. Ubwa mbere ni uko Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ni inteko ishinga amategeko, igomba kubyemeza mu buryo bweruye. Abaturage benshi kandi bagomba kubyemera. Mu gihe cya gatatu bagomba kubaho amasezerano akurikije amategeko mpuzamahanga. Oni n'indi miryango ishobora kubyanga mu buryo bweruye. Ibihugu byinshi byabifata nk'ubukoloni bushya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabizanye, nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye nka The Daily Beast cyabitangaje. Ikindi kandi Venezuela ifite abaturage barenga miliyoni 28 bafite ururimi rwabo, umuco wabo, igisirikare cyabo, itegeko nshinga ryabo bagenderaho. Kubinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahindura cyane politike ya Amerika ubwayo. Gusa nanone ibi ni ibintu byatunguye isi muri rusange. United Nations cyangwa se umuryango uhuriwemo n'ibihugu bitandukanye byo muri isi, n'ibihugu byinshi byasabye ko haba hituze ndetse ko hagomba kubahirizwa ubusugire bwa Venezuela. Ibihugu nk'igihugu cy'Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Iran byagaragaje impungenge zikomeye. Hari abasesenguzi bavuze ko ibi bishobora gutangiza icyo bita Cold War cyangwa se indi ntambara y'ubutita nshya muri Amerika Latine cyangwa se muri Amerika y'Amajyepfo, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yabishatse kwigarurira iki gihugu ku bubi no ku bwiza. Intambara z'ubukungu zahita zongera zikavuka, urushaho kwangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'igihugu cya Iran. Ndetse bamwe batangiye kugereranya ibi nk'ibyabaye muri Iraq mu ntambara yabaye igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajyaga guhiga peteroli ndetse n'indi mitungo itandukanye muri iki gihugu mu mwaka wa 2003. Haba ikindi bita United Nations Invasion of Panama cyangwa se ubundi buryo bw'ubukoloni, nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngubu yazengereje igihugu cya Panama ku bubi no ku bwiza. Ariko nanone hagati aho ngaho abaturage ba Venezuela hari icyo bigeze batangaza kuri iyi nkuru. Reka tubirebere hamwe. Hari abaturage bamwe bishimiye igenda rya Maduro kubera ubukene n'ubukungu bwari bwarasenyutse, ariko kandi hari abandi benshi babifashe nk'igitero cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cyabo. Raporo zimwe na zimwe zerekanye ko hari abaturage bumvaga ibintu bishobora kuba byiza nyuma y'uko Maduro ajyanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashimuswe, ariko nivuze ko bashaka ko baba abanyamerika mu buryo bwuzuye bagatatira igihugu cyabo cya Venezuela. Abaturage benshi muri Venezuela bavuze bati turashaka impinduka, ariko si ukuba igihugu cyacu cyaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bati ntabwo tubyifuza habe na gato. Ese koko Venezuela yaba leta ya 51 igeze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza aka kanya? Mu by'ukuri bishobora kugorana cyane. Yego Trump ashobora kubivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite imbaraga za gisirikare n'ubukungu, ariko amategeko mpuzamahanga, ubushake bw'abaturage, politike y'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igitutu cy'amahanga n'ibihugu bitandukanye byose ntabwo byakwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yafata igihugu cya Venezuela ikakigira intara, ikakigira leta ya 51 mu buryo bworoshye. Bishobora gutuma icyo gitekerezo kidashoboka, ariko hari ikintu kimwe kidashidikanywaho, nuko ibyabaye muri Venezuela byerekanye ko isi iri guhinduka mu buryo butigeze bubaho. Ibihugu bikomeye cyane birimo kongera guhatanira kugira ikuzo biciye mu gukandamiza ndetse no kuvunagura ibihugu bitoya bitagifite imbaraga. Influence na geopolitique nk'uko byahoze mu bihugu bitandukanye ko bikaba byarongeye kuzuka bigamije gukandamiza ibihugu bito ubundi biciye mu mitungo kamere ibyo bihugu byaba bifite. Kandi niba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kuvuga kuri state ya 51 cyangwa se leta ya 51, bishobora gukomeza guteza impaka ndende ku isi yose. Ese ni uburyo bwo kuzana demokarasi? Ese ni uburyo bwo kugenzura petroli cyangwa n'intangiriro y'ubwami bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Amerika Latine cyangwa se Amerika y'Amajyepfo? Ibyo byose biracyahishwe amaso yacu, ariko igihe cyo kizagerageza kubisobanura mu gihe kizaza. Bashimiye ko mwakomeje kubana nanjye. Nitwa Tuyisenge Chrétien. Iyi ni isi ya none. Mukomeze mudukunde kandi mubane natwe. Turabashimiye cyane.